امروز افتخار میکنیم که روغون بنیاد میکنیم با هدایت های پیشوای ملت تاجیکستان و پیش. این شعار تحریک دهنده بنیادگران نیروگاه برقی آبی روغون است که جیانگول محمودова از جمله آنهاست. او نوبسته از زن مادر بودند، پهلوی جوانمردان وطندوست همروزه طبق رژه معین با تکنیک پراقتدار در کارهای تخت و هموارکنی یادروی سربند نیروگاه برقی آبی روغون سهم میگذارد. این بازگوی جسارت و متین ارادگی زن بانوی تاجیک است که در درازهای تاریخ بارها چون آینه رونما پیش نظرها جلوگر شده است. من محمودова جیانگل از ناحیه فرخار می باشم، مادر 7 فرزند می باشم. من در این انشاءات بزرگ، در این انشاءات عصر مدت 7 سال می شود که کار و فعالیت دارم. من امروز در این انشاءات بزرگ عصر برابر مردان بنانگ و نابوس تاجیکستان من هم سهمگزار هستم. این ندارگی خود را و پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان می رسانم که امروز در این نیروگاه برقی شرایط مهیا کرده، ما همه از اینجا کار و فعالیت کرده زندگی خود را پیش میبریم. محبت زن مادر تاجیک به وطن و امید به آینده پرجلوی آن است که در برابر رسالت تربیتگری همچنین مردانوار در این کارزار ننگ و ناموس در وظیفه های پرمسئول فعالیت نموده در بنیاد روغون سهم میگذارند. در این انشاءات عظیم گیدروانرژتیکی امروزها نزدیک به 18,000 نفر کارگران و کارمندان مهندسی و تکنیکی در 2 بسته کاری شبانه روزی فعالیت دارند. حالا ما در سربند نیروگاه برقی آبی روغون قرار داریم که در اینجا خماندن موادهای شغال زمین رفته ایستاده است. کارها با یک جوش و خروش رفته ایستاده است. طریق 2 بسته شبانه روزی رفته ایستاده است در اینجا. حالا ما که در قسمت پایانی سربند نیروگاه قرار داریم، در اینجا خماندن موادهای شغال زمین که این موادها از انبار ذخیروی کانی 15 آورده می شود با طریق ماشین های بارکش. طبق نقشه در یک شبانه روز باید که 50,000 متر کوبی مواد خوابانیده شود. علاقه ما این اقدام گرفتیم در یک شبانه روز علاقه ما 50,000 متر کوبی مواد خوابانیده شده است. هم در قسمت پایانی سربند هم در قسمت بالاتر 13 سال است که به حیث مهندس کار و فعالیت میکنم. برای ما یا افتخار بزرگ است. ما کوشش میکنیم که پیش از همه به صفت ساختمان اهمیت بدیم که در اینجا کارهای ساختمانی که رفته است همه این کارهای ساختمانی طبق استانداردهای بین‌المللی برای مانده شده است. ما کارمندان گروه نماینده فرمایشگر هر روزه از رفت کارها شناس میشیم و با صفت اجرای کارهای ساختمانی بهاگذاری می‌نماییم. هدف بنیادگران روغون خدمت صافدلانه به خلق و وطن، اجرای سریوقتی و با صفت کارهای ساختمانی در نیروگاه می باشد. طول 2 سال می شود که با حیث استای خطه سربند جمعیت سهامی کشاده تاجیک هیدروالکترومنتاژ فعالیت می نمایم. خوشبخت از آن هستم که همچون یک جوان وطن دوست در این انشاءات بزرگ هیدروانرژتیکی عصر کار کرده ایستاده ایم. این زمان ما در یادروی خطه سربند قرار داریم. کارها در این خطه سربند موافق نقشه و از روی استانداردهای بین المللی که مقرر گردیده است رفته ایستاده است. کارمندان ما با معاش خوب، خوراک 3 وقته و لباس گرم تامین می باشند و همه کارمندان با یک حس بلند وطن دوستی و روحیه بلند وطنداری کار را پیش میبرند و خرسند از آن هستند که در این انشاءات بزرگ عصر سهمی باسازهای خود را میگذارند. هر یک سفر کاری که جناب عالی به نیروگاه برقی آبی روغون تشریف میآورند روحیه ما را باز هم بلندتر میگرداند و این ما را وادار میسازد که وظیفه‌هایی که در نزد ما گذاشته شده است سربلندانه اجرا نماییم. ما در سربند نیروگاه برقی آبی روغون قرار داریم. منطقه کاری ما همینجا محسوب می‌یابد. با طور شبانه روزی پهلوی هم ایستاده روغون را بنیاد میکنیم. اینجا عرصهگاه ننگ و ناموس است. افتخار میکنیم که در نیروگاه برقی آبی روغون کار و فعالیت میکنیم.
барои мо беҳтарин шароитҳо муҳайё карда шудааст. хӯрок, либоси гарм. мо аз ҳидоятҳои ҳамешагии пешвои миллат илҳом гирифта кӯшиш менамоем ки корҳои дар ихтиёр будаамонро бо сари баланд иҷро намоем. мо хурсандем ки имрӯз дар Роғун кор ва фаъолият мекунем. саҳми худро ҳамчун фарзанди миллат саҳм мегузорем. Роғун ояндаи Тоҷикистонро боз ҳам дурахшонтар мекунад. дар таҳкурсии ядрои сарбанд хобонидани бетони кӯбидашаванда, корҳои арматурбандӣ ва бетонхобонии галереяҳо, корҳои сементатсияи мустаҳкамкунандаи ядрои сарбанд ва хобонидани маводи асфалт дар сатҳи болоии таҳкурсӣ ба анҷом расида, дар маҷмӯъ 293,446 метри кубӣ бетон хобонида шудааст ки аз ин 17,825 метри кубӣ бетони ҳамворкунанда, 269,621 метри кубӣ бетони кӯбидашаванда ва 6,000 метри кубӣ маводи асфалт мебошад. корҳои сементатсияи мустаҳкамкунандаи таҳкурсии ядрои сарбанд бо шумораи 3359 адад чоҳҳо пурра ба анҷом расидааст. инҷо нақби сохтмонии қабати чорум аст. дар ин мавзеъ корҳои бетонхобонӣ, васлу насби оҳанфулузот ва арматурбандӣ бо суръат идома дорад. сохтмончиён азм доранд ки ба сифати корҳои сохтмонӣ таваҷҷӯҳи хос равона намоянд, то ин ки солиёни зиёд ин нақб ва ин сохтмони бузург барои мардуми Тоҷикистони соҳиби истиқлол хизмат карда бошад. бо азму иродаи қавӣ фарзандони миллат барои бунёди нерӯгоҳи барқи обии Роғун саҳм мегузоранд. дар ин кохи саодат ки ояндаи дурахшони Тоҷикистони соҳиби истиқлол, Тоҷикистони муқаддас аз он вобастагии амиқ дорад, паҳлӯи ҳам истода Роғунро бо эҳсоси гарми ватандӯстӣ ба таври шабонарӯзӣ ва бо як эҳсоси мушкилнописандӣ бунёд менамоянд. нақби сохтмонии қабати чорум. ба иншооти лоти 3 нақбҳои сохтмонии қабати чорум бо нақбҳои дастрасӣ, ҳавокаш ва нақлиётӣ, нақбҳои обпартои ВТВУ-1 ва ВТВУ-2 дар сатҳи болоии обанбор мансуб мебошад. дар иншооти марбут ба лоти 3 аз ҷумла нақбҳои сохтмонии қабати чорум ва нақбҳои дастрасӣ, корҳои сохтмону васлгарӣ аз ҷониби муҳандисону мутахассисони ҷамъияти саҳомии кушодаи Тоҷикгидроэлектромонтаж идома дорад. дар қисмати баромадгоҳи нақби сохтмонии СТ4, корҳои таркишӣ ва хокбардорӣ, мустаҳкамкории канори кӯҳ ва пошидани паҳлӯҳои бетонӣ, гузоштани анкерҳои АЖГ низ ҷараён дорад. дар нақбҳои нақлиётии Т23 корҳои нақбканӣ ва хобонидани бетони конструктивӣ иҷро шуда истодааст. дар нақбҳои нақлиётии Т39 ва Т39А корҳои нақбканӣ ва мустаҳкамкорӣ анҷом дода мешаванд. ба дили гарм бачаҳо кор кардастиён. ҳама хирсан аз онанд ки мо Роғуна обод мекунем, насиб боша ба истиқлолияти энергетикӣ мерасем ва ба бачаҳое вохӯрдем ки ай кори кардагишон ифтихор мекунанд. мегӯянд ки мақсади мо ҳеҷ явната мо кор мекунем, барои чӣ ки ватани мо бояд кор кунем. ватани моро худмон обод накунем, ки обод мекунем. бегона намеояд барои мо обод кунад. шароити корӣ хуба навгай чизе вақте ки мастеро роҳбари қидао фармон мешавад ки чӣ дар кора, ҳама маҳсулот дар вақти даркорӣ дар ҷои зарурӣ меоя мерасад. фақат ай мо ҳамин кор карданаки ки кор кардастем. ҳамин 17,000-18,000 коргаре ҳастай. вазъияти корӣ маълум аст. ҳама ба хотири ватан овод чидан, ҳама содиқона, софдилона ба дили гарм кор кардастем. корҳои кавчерӣ дар ҳамаи қабатҳои корӣ дар минтақаҳои корӣ бо талаботҳои байналмилалӣ ба анҷом дода мешавад. вазифаи асосии кории мо дар он аст ки ҳамаи корҳои кавчериро бо сифати баланд қабул намоем ва онро ки дар оянда солҳои дароз ин сохтмон ин нақб кор кунанд. ташрифи ҷаноби олӣ ба мо як илҳоми тоза мебахшад. мо саъю кӯшиш дорем ки ҳамаи он ваъдаҳое ки ба он кас
доданд кормандон бо сари баланд иҷро намуданд. ман юсуфи аз ҷон сисода хабкунандаи донишгоҳи техникии тоҷикистон ба номи академик муҳаммад осимин ба нерӯйгоҳи барқии обии Роғун рохат гирифтам аз тарафи донишгоҳ ва муддати 1 сол шуд дар ин ҷо кор ва фаъолият карда истодам дар шӯъбаи назорати сифат. мо муҳандисони шӯъбаи назорати сифат вазифа дорем ки тамоми корҳои сохтмонӣ мувофиқи стандарт, мувофиқи сифат иҷро шавад, то муддати тӯлонӣ, муддати солҳои зиёд нерӯйгоҳи барқии обии Роғун бо сифати баланд фаъолият кунад. Дар ин ҷо ба мо шароитҳои хело ҳам хуб мо фароҳам овардаанд. мо миннатдории худро ба ҷаноби олӣ ба пешвои миллат мерасонем ки ба мо кадрҳои ҷавон чунин шароитҳоро фароҳам оварданд, то дар ватани худ фаъолият намуда саҳми худро гузорем. бунёди ин иншооти муҳими гидроэнергетикӣ нерӯгоҳи барқии обии Роғун дар заминаи сиёсати ояндабинонаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон роҳандозӣ гардида, марҳила ба марҳила бо иродаи устувору рӯҳи шикастнопазири фарзандони ватандӯсти миллат амалӣ карда мешавад. ҳаррӯза корҳои сохтмонӣ дар минтақаи ядрои Сарбанд бо суръати баланд идома дорад. ҳамаи маводҳое ки ҳаррӯза хобонида мешавад дар ин қисмати сохтмонӣ аз тарафи гурӯҳи намояндаи фармоишгар намунагирӣ карда шуда аз ташхиси озмоишгоҳӣ гузаронда мешавад. Дар ин ҷо корҳои сохтмонӣ бо тариқи шабонарӯзӣ дар ду баст идома дорад. Айни замон дар қисмати поёнӣ чор хобондани маводи такягоҳӣ дар тарози 1040 идома доранд. мо ҳамчун ҷавони давраи соҳибистиқлол аз он фахр мекунем ки дар чунин нерӯгоҳҳои бузурги аср кор ва фаъолият намуда истодаем. Заррае ҳам бошад саҳми худро дар ободии ватани азизамон мегузорем. дар такягоҳи қисмати поёнии Сарбанд дар тарози 1040 метр қарор дорем. айни ҳол корҳои хобонидашуда бо сифати аъло рафта истодааст. мо дар ин нерӯгоҳи барқии обии Роғун кор ва фаъолият мебарем ки ҳар кас бояд давлати худ обод кунад. ҳар ки кунад Роғун бунёд, хонаи хеш кунад обод. имрӯз нерӯгоҳи Роғун ба арсаи нангу номус, майдони заҳмату меҳнат чун рамзи воқеии ватандӯстию меҳанпарастӣ, кафолати ободии имрӯзу фардои ватани маҳбуб, сарсабзии давлати соҳибистиқлол ва миллати бунёдкори тоҷик табдил ёфтааст. таърих имрӯз бар дӯши мардуми озодаву худшиноси тоҷик рисолати бузург, бунёди кохи нурро вогузор намудааст ки ин ҳам масъулияти азим ва ҳам ифтихору шарафи бузург аст. чунин масъулият ва шарафи бузурги миллиро коргарону кормандони ин иншооти тақдирсоз хуб дарку эҳсос мекунанд ва барои пешбурди хушсифати корҳо аз шароиту имконият пурсамар истифода мебаранд. Роғун шукӯҳ, Роғун шаҳомат, Роғун корзори нангу номус, ҷабҳаи бузурги нусрату зафармандӣ ва кохи нуру саодати миллат аст. дар ин корзори нангу номус фарзандони ватандӯсти тоҷик бо эҳсоси гарми ватандӯстӣ синаи кӯҳҳои бузургу сарбаосмонро сурох намуда ба хотири фардои дурахшони Тоҷикистони муқаддас Роғунро бунёд менамоянд. новобаста аз чигунагии вазъи ҳаво корҳо дар ин иншооти азими гидроэнергетикӣ бо ҷӯшу хуруш идома меёбад. дар дили шаб кормандони нерӯгоҳи барқии обии Роғун корро вусъат бахшида бо сифати баланд кӯшиш менамоянд ки корҳои сохтмониро ба анҷом расонанд. бо бунёди нерӯгоҳи барқии обии Роғун ки аз ҷумлаи иқдомоти наҷибу ояндабинонаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бунёди ин иншооти бузурги гидроэнергетикӣ ба ҳисоб меравад, Тоҷикистон ба марҳилаи нави рушд ворид мегардад.